Hingpit ng nanumpa kasama si Police Major General Nicolas Torre III. Isip bagong hepe sa Philippine National Police kun PNP. Ipangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kun PBBM ang change of command ceremony sa PNP at naghihimo ang retirement honors alang kang Police General Romel Marbil ug ang turnover ceremony sa paglingkod sa bagong hepe sa PNP. Sa mensahe ni Police Major General Torre, iyang gipasalig sa ilahang himuon ang ilang trabaho anong nga masigurong luwas ang katawhan. Resulti sab niya nga aduna gayoy reward nga madawat ang mga PNP personnel nga nagtinarong sa ilang mga trabaho. At ang hinawon ang tipik sa pamahayag ni Police Major General Nicolas Torre III. Sa ilalim ng aking pamumuno, action will be rewarded. Hindi sapat ang pogi points. We will reward those policemen who will work hard on our 3 pillars. Respond to public swiftly, unite and uplift the morale of your fellow public servants, and hold yourself and others within the ranks accountable. Real talk lamang. No need for endorsements under my leadership. Appointments will be based solely on merit, and only the most competent will be entrusted with the right positions in the right places. Pamahayag ni Police Major General Torre ang aktibidad gihimo sa PNP Multipurpose Center sa Camp Leader General Rafael Crame sa Quezon City karong adlaw nga Lunes, June 2, 2025.